θα σου επάκουσον. Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Televizija Hram ima priliku da ugosti i da vam predstavi mitropolita Kitrusa, Katarine i Platamona, gospodina Georgija. Μακαριότατε ευλογείτε και καλώς ήρθατε στο Βελιγράδι. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Visoko preosvećeni, na osnovu vaše biografije upoznali smo se sa radom koju ste imali na polju edukacije mladih. Kakvu poruku možete poslati savremenom čoveku 21. veka i na koji način možemo dopreti do srca današnjih mladih i naravno nas hrišćana koji živimo u ovom vremenu? Pitanje je veoma teško, ali odgovor je sa druge strane jednostavan. Crkva je uvek bila blizu ljudi, blizu čoveka. Iz Evanđelja znamo da se Hristos očovečio, otelotvorio, enatropise, dakle postao je čovek, došao je blizu ljudi, blizu čoveka i to crkva i danas treba da uradi, da se očoveči, da se ovaploti, što znači da opet bude blizu ljudi, blizu čoveka ovog vremena. Ono što prvo moramo da uradimo je da prepoznamo koje su to potrebe savremenog čoveka, koje svakako nisu samo materijalne prirode, nego su pre svega ontološke, egzistencijalne prirode. Ljudi koji imaju pitanje svakodnevnog života i probleme u svakodnevnom životu i oni traže odgovore i rešenja za svoje životne probleme. Odgovori i rešenja su ono što je njima u stvari najpotrebnije. Stranice naše istorije, koja je slavna i vredna pažnje, kao što je bizantijska istorija Bizantije i vremena kada je crkva bila u svojoj sili i snazi, nisu danas dovoljni čoveku i ne mogu nikoga da ubede da će poznavanje te istorije biti dovoljno da reši njegova životna pitanja i probleme. Ono što današnji čovek traži, to su dublji egzistencijalni odgovori, duhovni odgovori koji će mu dati smisao života i odgovoriti na njegova životna pitanja i probleme. Reč crkve, propoved crkve, ne treba danas da se toliko oslanja na prošlost, koliko na sadašnjost i osobito na budućnost, kada se obraćamo mladim ljudima, deci ovog doba. I to je ono što i grčka crkva, elatska crkva pokušava da radi danas i svi smo odgovorni za to kako, znači, kao pastiri, znači na nivou pastirske delatnosti, ali i kao profesori, znači, koji smo u institucijama crkvenog obrazovanja. Poznata nam je misija Grčke pravoslavne crkve u Africi. Možete li nam nešto više reći o ovom, nazovimo to, vanvremenskom poduhvatu za 21. vek? Misija u Africi nije novost, nije novina u crkvi. Postoje vizantijska svedočanstva, vizantijskih istoričara koji su pisali o pokušajima misionaranja u Africi i konkretno u Ekvatoru još u vizantijskom periodu. Misija u Africi je prestala i nije više bila aktivna od trenutka zbog otomanskih najezda, odnosno zbog pada Konstantinopolja pod otomansku vlast. Posle Drugog svjetskog rata, grčki misionari su otišli u Afriku, u centralnu Afriku, dakle posle mnogo godina, tačnije mnogo vekova od pada Konstantinopolja pa nadalje, otišli su u centralnu Afriku i započeli, odnosno obnovili misionaranje na crnom kontinentu. Misija koja se vrši sa puno ljubavi, vere u Boga i velikom revnošću nije od strane Grčke pravoslavne crkve. Grčka pravoslavna crkva samo pomaže pokušaj, odnosno trud misionara koji se vrši sa blagoslovom svakog patrijarha Aleksandrijskog. Misionari nisu neki romantičari, ljudi ili kancelarijski ljudi, znači birokratski, koji ostavljaju lep život da bi se predali mukama i problemima i da bi se mučili. Misija crkve, misionarenje treba da bude u centru crkve, pre svega u centru života crkvenog, pre svega zato što je misionarenje došlo zapovest od samog Hrista. To je njegova zapovest i nju drže, odnosno sprovode u delo, primenjuje oni koji imaju poziv od Boga da vrše misiju crkve, da budu misionari.
I kao što Sveti Jovan Zlatousti kaže, jedna crkva, jedna lokalna crkvena zajednica je misionarska ili ne postoji onda uopšte kao crkva. I takav je i naš pogled i naše mišljenje i stav o misionarenju crkve. I zato sve mitropolije i episkopije Grčke pravoslavne crkve pokušavaju i trude se u skladu sa svojim mogućnostima da podrže ovo značajno delo i ovaj trud naše crkve. U vašoj knjizi 18 dana u Kongu opisujete boravak na Crnom kontinentu. Kako je taj boravak uticao na vas? Afrika svakog posetioca očara, zapanji ga i vuče ga, traži od njega da ostane tamo da boravi. Naše prve misli i osjećanja kada smo i planirali da prvi put odemo u Afriku su bile da sa mislima da ćemo mi otići tamo da nekome pomognemo, da učinimo nešto za nekoga, da budemo nekome od koristi. Međutim, istina je takva da smo mi veću korist dobili, da smo se mi okoristili na najbolji mogući način i da je nama u stvari pomognuto. Mnogo čemu može da se nauči svaki posetilac Afrike i misije u Africi, zato što tamo može da doživi istinsku veru, autentičnu veru, veru prvih vekova crkve, veru Novog Zaveta, koja nije ukalupljena, koja je autentična, koja ne uklapa se ni u kakve šeme. Ono što takođe može da se primeti je neverovatno Božje prisustvo. Bog se u Africi svuda osjeća, u misiji crkve u Africi. Vi kao mitropolit jedne oblasti koja je bliska Srbima i našem narodu, često ste u kontaktu kako sa našim sveštenicima, tako i sa našim narodom. Na koji način je došlo do ove saradnje, da kažemo, da je tako nazovemo? Želja se rodila iz pastirske znatiželje. Poznato je da veliki broj Srba letuje u toj oblasti gde sam ja mitropolit i smatram da te ljude i taj narod koji dolazi kod nas ne bi trebali da gledamo čisto sa ekonomske strane, to jest da mi imamo korist od njih zato što dolaze dole, ostavljaju svoj novac, nego mislim da trebamo da im pružimo i sa duhovne strane da ih podržimo, da duhovne usluge, kako da kažem, da im stvorimo jednu i duhovnu infrastrukturu. I zato je, znači, ovaj trud je iz te pastirske znatiželje. I tako prvo ono što smo radili je da smo uputili pismo, molbu sa zahtevom da Svetejši patrijarh Irinej uputi i pošalje sveštenike koji će dežurati tokom leta i kako bi mogli da služe liturgiju na crkveno-slovenskom i srpskom za one turiste kako bi mogli da prate i da aktivnije učestvuju u bogosluženjima. Nastavili smo u saradnji sa Srpskom crkvom nastavili smo saradnju na polju izdavaštva, tako što smo izdali različite brošure informativnog sadržaja, s jedne strane koje će biti katehetske, znači da ljude upute dublju veru, a sa druge strane kako da se suprotstave pojavama jeresi, različitih sekti koji deluju kako kod nas, tako i kako kod nas u Grčkoj, tako i u Srbiji. I treći nivo saradnje se sastoji u tome što ugošćavamo srpske porodice, srpsku decu i bogoslovce, mlade studente, školarce, da budu naši gosti u našoj mitropoliji, u cilju da se naša dva naroda bolje upoznaju, da se srpska omladina upozna sa grčkom omladinom i da se naši odnosi produbljuju i dodatno učvršćuju. Malo pre ste spomenuli da jedan od vida delatnosti izdavaštva bavi se problemom sekti i drugih verskih zajednica. Svesni smo takođe da je Republika Grčka u proteklih par godina u jednoj materijalnoj krizi, pa ako možete samo da nam objasnite taj odnos između crkve i države koji je u Republici Grčkoj i kakve privilegije ima grčka crkva u odnosu na druge verske zajednice?
όλες οι γνωστές θρησκείες που δραστηριοποιούνται. Sve poznate i priznate crkvene zajednice i organizacije imaju dozvolu od grčke države da deluju. To su one, dakle, koje su međunarodno priznate, koje imaju svoj ustav, crkvene zajednice o kojima znamo kakav im je cilj, šta propovedaju i o čemu govore. One su priznate od države i imaju zakonski odobrene. Svakako razumete da u Grčkoj postoji verska tolerancija, ali tako isto i postoji kancelarija koja posmatra i prati rad svih crkvenih zajednica. Sa druge strane, svakako da grčka država priznaje poseban status i mesto grčke crkve, koliko je doprinela za očuvanje grčkog naroda. Ne postoji povlašćen status, odnosno koji je na štetu bilo koje druge verske zajednice, ali sa druge strane priznaje se i potvrđuje se doprinos očuvanju nacije, doprinos za svim inicijativama koje Grčka crkva je sprovodila kroz vekove u nacionalnim borbama za oslobođenje, u očuvanju jezika i kulture i uopšte koje su bile usmerene na napredak naroda. Svakako u jednoj demokratskoj zemlji kao što je Grčka, svako može da veruje u šta god želi i kako hoće i da ima svoje mišljenje i svoj stav. S druge strane, Grčka crkva pokušava i u vreme ekonomske krize da njeno svedočanstvo bude pozitivno, ohrabrujuće i da da ovako autentičan evanđelsko svedočanstvo. Moram da naglasim da milosrdni rad i socijalni rad, socijalne aktivnosti koje crkva sprovodi u Grčkoj su priznate od svih, kako oni koji veruju u Boga, koji su verni crkvi, tako oni koji su iz ideoloških razloga, kako rekoh, protivni crkvi. Da li je možda Evropska unija pokušavala na neki način da grčku crkvu svede na jedan nivo verske zajednice, pošto je crkva uspela u tome da se odbrani, na koji način može jedna crkva u zemlji koja je van evropske zajednice da se izbori sa takvim pokušajima? Δεν υπάρχει εμφανής τέτοια προσπάθεια, δηλαδή να μειωθεί το κύρος. Nije bilo nikakvog javnog ili vidljivog pokušaja takve vrste od strane Evropske unije i njenih institucija. Kao što sam rekao malo pre, bilo kakvi pokušaji da se umanji ugled crkve u društvu i u zajednici su bile od unutrašnjih faktora, znači u samoj Grčkoj, koji su to radili iz ideoloških razloga i pobuda. Sa druge strane, iz našeg iskustva mogu da kažem da Evropska unija ima pozitivan pogled ka različitosti i raznolikosti, to jest pozitivno gleda na sve, na religije uopšte, tako da samim tim i na pravoslavnu crkvu nema problem, znači da postoji, da saživo da postoji više različitih vera i ispovedanja. Moram da kažem, da naglasim da svaki veći pokušaj crkve, ulaganje u velika dela, u velike projekte, kao što su izgradnje staračkih domova, sirotišta ili bolnica, a koje su pod pokroviteljstvom crkve, bivaju odobrena od evropskih projekata i finansirana. Međutim, moram da naglasim da moramo da u Evropskoj uniji možemo da živimo lepo, možemo da živimo normalno, ali moramo da se čuvamo najviše opasnosti, vreba zbog globalizacije i zbog globalizacije i naročito sociolozi govore danas, ne toliko teolozi koliko sociolozi, da u ovakvim zajednicama kao što je Evropska unija preživeće i opstaće oni narodi koji se trude da očuvaju svoje osobenosti, svoje nacionalne karakteristike, kao što su jezik, nacionalna kultura, vera i nacionalna istorija, znači predanja, tradicija naroda. Da je to, i zato crkva se trudi da maksimalno podrži ovakve projekte i ovakve, kako rekao,
predavanje u tom smislu, da se očuva nacionalni, verski i kulturni identitet, kako bi mogli da se ne utopimo u jednu masu, da ne postanemo svi isti, bez obzira dakle da dolazimo. Ως μέλη, κρατώντας ο καθένας τα θρησκευτικά, γλωσσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του. Visoko preosjećeni, želeo bih da vam se zahvalim na gostovanju u našoj emisiji. Također želimo vam svako dobro od Gospoda i svaki Božji blagoslov. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ja bih želeo da se zahvalim vama i vašim gledalcima, da vas pozovem da dođete u Grčku, a naročito da posjetite gostoljubivi grčki narod. Στην φιλόξενη περιοχή μας. Još jedanput hvala vam. Vama, draga braća i sestre, hvala na vremenu koje ste izdvojili i želimo vam svako dobro od Gospoda.